Yes, reka nizere ko meze neza, reka nizere ko muri amahoro aho mugiye muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengera bwaryo, mwese ndabasuhuje cyane. Live turi ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport Imunzove, aho irimo ikorera imyitozo yo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Turimo tunawusoza umwaka ubura iminsi barwa ku ntoki 10 kugira ngo uyu mwaka ubugera ku musozo. Rayon Sport rero yagarutse mu myitozo, umutoza mushya yamaze kuba hagera ariko wungirije, ubwo ndavuga uwo bita Lomami Marseille. Reka nze byose ubu bireba uburyo ari kugenda akoresha abakinnyi imyitozo. Andi makuru mashya agiye hari kubijyanye n'umutoza ndetse n'umukinnyi Azizi Basani kuranye ushobora kumena amezi agera kuri 2 yose ari hanze y'ikibuga, byose reka nze tubiganireho. Ese umutoza mukuru aragera hano i Kigali ryari ko bamaze kumvikana tayari byamaze kuba abijya ku murongo, byose nibyo ukuriye kubumenya. Ngewe ndi MC Sanga, iyi ni Sanga Empire. Kanda like, subscribe, asigaye tuyane akantu kandi mbamaze gukanda like na subscribe, aho asigaye twagenda twakomezanya kabisa. Wowe uri umuntu w'umugabo cyane kuba ari hano ukurikiranira amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko amakuru y'imikino. Rero reka dukubite tubangurana gutinda mu makoni. Rayon Sport irimo irakora imyitozo kuri uyu munsi, yazanye abakinnyi bayo bose, havuyemo abakinnyi bagera kuri 3. Ubwo ndavuga wo bita Forunganye ari wabo mu gihugu cya Senegal, aho Rayon Sport yamuhaye akaruhuko ngo abagiye wabo noneho agaruke vuba cyane. Gusa muri weekend ubwo Rayon Sport zabikina n'ikipe ya Gorilla Football Club, yakiriwe n'ikipe ya Gorilla kuri Kigali Pele Stadium, azaba hari ariko ntabwo azakina n'ubundi nk'ibisanzwe. Ubwo ndavuga rutahizamu Forunganye warumaze igihe kinini ari mu mvune, ariko ntabwo arahabwa uburenganzira bwo gutangira gukina cyangwa se gutera agapira mu kibuga. Ubwo no bitatambwe Gruwari Ngongo yaje ari gukora imyitozo ariko arimo arayikorera ku ruhande. Atambwe Gruwari Ngongo rero maze iminsi ufite ikibazo cy'imvune, nawe yakagomba mbari imvune yavunikiye cyangwa se imvune yagiye ku mukino ahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Pele Football Club. Imvune ya ubwo mukino wabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 nibwo uyu mukinnyi yavunitse. Tambwe Gruwari Ngongo se wenyine kuko haza no bita uwo bita Bigirimana Abedi na Messi ufite imvune, akaba ari ni wabo mu Burundi, nawe ntabwo ari gukora imyitozo. Abo n'abakinnyi bose bari hanze y'ikibuga, ahubwo nari nakubwiye 3, ahubwo ni 4 tayari. Bo ni bamwe batari gukora imyitozo. Hari Forunganye udahari, hari uwo nguwo Abedi nawe ntabwo ahari, ari ni wabo. Tambwe Gruwari ari gukora imyitozo ku ruhande, noneho hakazana Azizi Basane kuranya, nawe ntabwo aje mu myitozo uyu munsi, afite imvune. Tambwe Gruwari yavunikiye ku mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera. Tambwe Gruwari Ngongo mu musengere cyane, uyu mukinnyi yashobora kumara igihe kinini hanze n'ibitaba ibyo kabisa, cyangwa se n'ibitaba bikomeye cyane. Umwe mu bakinnyi babihambiraga cyane, umwe mu bakinnyi bategaga buri munsi, ariko nubwo yagwaga ariko nagira imvune ikomeye cyane, ukabona nyine ni nka kiziritse ku muhoro, yo naho hajya araguma gahatana paka. None bishobora kuba byagoranye, bishobora kuba noneho byanze kabisa. Ubwo ni Tambwe Gruwari Ngongo ibintu byakomeje kugorana cyane. Noneho Rayon Sport kuri uyu munsi nibwo yamaze kuba yerekana umutoza mushya wungirije, nguriya kabisa, nguriya wambaye ubururu ndetse n'inkweto z'umweru z'umukara ndetse n'ingofero y'umukara. Bamwita Lomami Marseille. Lomami Marseille yacipwe mu ikipe ya Rayon Sport, yarayikiniye ayibera n'umutoza. Uyu Lomami Marseille niwe watozaga Rayon Sport ubwo yayivagamo egahiti ifatwa n'umugabo witwa Masudi Juma, yari mu mwaka wa 2016. Lomami Marseille icyo gihe nibwo yaherukaga mu ikipe ya Rayon Sport, uturuka mu muryango w'abaromami, abantu b'abaromami baciye muri Rayon cyane. Noneho Lomami Marseille aje nk'umutoza wungirije, uzaba wungirijeho bita Bruno Ferri. Uyu mutoza ugomba kuba agera i Kigali ku munsi wo ku wa 3, azanye n'abakinnyi 2 baba winga cyangwa se babataka basema baba baca komande. Rayon Sport ishaka guhita basinyisha mu gihe Rayon Sport imaze iminsi itsindwa, ikabona ko ikibazo ari abakinnyi bayo batari kuri fitness cyangwa se bari hasi cyane, ari abakinnyi batari kuri calibre yo guhangana n'amakipe ya hano mu Rwanda. Abakinnyi bayo bari hasi kabisa, niyo mpamvu Rayon Sport yahisemo kugenda isinyisha abakinnyi gake cyane. Ubwo rero uyu Lomami Marseille nkuko nabikubwiye cyane, yaciye muri Rayon Sport, aca muri Etincelle, aca muri Kiyovu Sport, aca mu makipe nka za Musanze, ubu ngubu aca mu makipe nka za Vision FC. Ni nayo wamanuye Vision. Cyo kintu nyikwibutse, Lomami
Marseille niwe watozaga ikipe ya Vision FC ubwo ahitaga imanuka ijya mu cyiciro cya kabiri. Lomami Marseille niwe wayitozaga. Ikindi none wakwiriye kuba umenya kuri Lomami Marseille niwe watozaga ikipe ya Etincelle, akaba asize amaze kuyihesha amanota ubwo ikipe ya Etincelle yego oya manota ejo bone ntabwo ari wayitoza, ubu ngubu yari amaze gutandukana nayo ariko niwe wayitozaga Etincelle, kuko ubu ngubu Etincelle iri gutozwa n'uwo mugabo Masudi Juma watoje ikipe ya Rayon Sport. Etincelle ikunda gucamo abatoza baciye no muri Rayon, sinzi akantu bahuriye, gusa ni amakipe yose amaze igihe kinini muri no championnat, amakipe amaze imyaka irenga 30, amakipe aruta Pere na Rayon, amakipe makuru na amakipe makuru. Etincelle rimwe mu makipe makuru ari hano mu Rwanda by the way, nibyo Rayon Sport, APR, Rayon Sport, Etincelle, Mukura, Amagaju ari namwe makipe makuru ari hano mu Rwanda, ndakeka ari nayo mu makipe makuru ari hano muri championnat y'u Rwanda, na Kiyovu Sport, Rayon Sport, Etincelle, Mukura ndetse n'Amagaju. Nimba hari indi kipe nibagiwe yandika muri comment. Ayo niyo makipe makuru amaze igihe kinini muri championnat y'u Rwanda. Ubwo rero Lomami Marseille ibyo bye yamaze kubasinya uwo bita Murenzi Abdallah, ubwo ni perezida w'ikipe ya Rayon Sport by'agateganyo, yamaze kuba nawe ahagera nene nawe wamumuritse, niwe wabanje gukora ibirori byo kwerekana uyu mugabo Lomami Marseille, amumurikira abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ababwira ati uyu niwe mutoza wanyu wungirije, ntabwo ari umutoza mukuru ariko niwe wungirije, murajya muba muri gufatanya. Ubwo uhise wibaza ati se Aruna Feruzi biraza kuba bigenda bitwara utozaga ikipe ya Rayon Sport ati yagiye cyangwa se ntabwo yagiye? Arahari nguyu Aruna Feruzi, utagira ngo yagiye, nguriya ndamukwese nawe, bose barahari. Aruna Feruzi naho yagiye bose barahari uko ari babiri, uko ari abatoza babiri bungirije, bose bagomba kuba bungirije. Rayon Sport ngo yarebye isanga n'ubundi kuba yaragiye itsindwa ino mikino, yatsinzwe n'ikipe ya APR, itsindwa n'ikipe ya Kigali, itsindwa n'ikipe ya Bugesera, indi mikino igenda inanganya. Ubwo Rayon Sport rero yarebye aravuga ati ntabwo twakwirukana Aruna Feruzi basanze resultat afite atari mbi cyane, ahubwo ikipe ariyo ishobora kuba iri hasi. Yego bari kuzana amatoza ariko umuti bari gushaka wundi urambye no gushaka abandi bakinnyi bakomeye, gushaka abakinnyi benshi bakomeye beza cyane. Bari gusanga ikibazo rero kiri ku mbaraga z'abakinnyi aribo bari hasi, nabo bari bafite bagomba kubafasha, bose bafite imvune. Forunganya afite imvune, Asmani Ndikumana akina iminota mike cyane asimbuye afite imvune, Tamuguru arafite imvune, Obita Beda afite imvune. Abo ni bamwe mu bakinnyi bagomba gufasha ikipe ya Rayon Sport, byibiro bakinnyi bose baza kuba bari mu kibuga. Rayon Sport gatsindwa gutya, Forunganya kabarimo, Asumana kabarimo akina neza abanzamo nta kibazo afite, Abeda ameze neza, Tamuguru arameze neza. Rayon Sport kagira zino resultat imaze iminsi iri kubona, umutoza Aruna Feruzi yakure guhita yirukanwa, ariko Rayon Sport baje gusanga ariyo iri hasi, abakinnyi babo bari hasi. Aruna Feruzi agomba kuba nawe ahari. Rayon Sport igomba gutozwa n'abakinnyi n'abatoza bagera kuri 3 bose. Izatozwa na Bruno Ferreira yagira ku hano i Kigali ku munsi wo kuwa gatatu, umutoza mukuru yongerezwe na Lomami Marseille, ndetse noneho uwo bita Aruna Feruzi nawe abe mwongereza wa gatatu nawe azaba hari, bose bazaba bahari nk'abatoza b'ikipe ya Rayon Sport. Nicyo ukwiye kuba umenya. Rayon Sport ubwo izafite abatoza 3 bari kuri bantushi bose bahari, naho bita Mwambari Serge nawe nubundi ahari nk'umutoza wa 4 wa fitness, hakaza n'umutoza wa 5 ubwo ndavuga Ndayishimiye Eric Bakame, umutoza w'abazamu, bose barahari. Umve ko Rayon Sport ikibazo cya coaching ishaka kukitaho cyane, ikagiha agaciro kurusha ibindi byose, asigaye bakazayishinza ibindi. Rero igashaka n'abakinnyi bakomeye cyane, abakinnyi bataka basimbura ba Fisto, abasimbura kuvuga ngo Rayon Sport ikoze la plasoma, ishyizemo ba Fisto, ibikora la plasoma gushyiramo ba Petit Messi. Ni Rayon Sport n'abakinnyi ifite, abakinnyi nabo cyo bintu tuye tubyemera bareyo. Ibintu bya coaching wenda nabyo yego na coaching iri hejuru nayo iri hasi cyane, kuko Rayon Sport na mutoza mukuru yari ifite nyuma kwerekana Afahami ya Latifi, ariko wumve ko nayo yari iri hasi. Ubwo rero usimbura Afahami ya Latifi rero aragira Kigali ku munsi wo ku wa gatatu nko nabikubwiye. Ubwo ni Bruno Ferreira bamaze kuba bumvikana byo biri officially na makuru y'imano, niko biza ko bigenda. Ubwo ni nako bari kugenda baganiza abakinnyi bagiye batandukanye baturuka mu bihugu bitandukanye, abagiye kumanura umukinnyi w'umuwinga macacari ukomeye hano mu karere k'Uburasirazuba, umukinnyi mwiza cyane urajya ufasha abakinnyi ukina nka basema ba umwataka uguruka ugenda. Uwo nguwo ndaza kuba mubabwira we muri video iraza kuba ikurikira masaha ari imbere. Wowe warakanze subscribe kugira ngo
uze kubona notification kuko ndacyamenya amakuru ndacyakurura za ndani kugira ngo nze kukubwira CV yuzuye. Nago mbashaka kugenda mbapfunyikira, mbashaka kubabwira CV y'umuntu yuzuye nkuko nababwiye ko Bruno Ferri ndabibabwiye CV ye, nkubwira ko Bruno Ferri yatoje amakipe menshi agiye atandukanye. Bruno Ferri yatoje amakipe nka Azam Sport Club n'umutoza mukuru wa Rayon uzasinya kwa gatatu. Yatoje amakipe nka Azam, atoza amakipe nka AS Vita Club yo muri Congo, atoza amakipe nka Editing Sport Club yo muri Cameroon, atoza amakipe yo muri Ghana, Senegal, wabo muri za Marseille hariya mu gihugu cy'Ubufaransa hose arazenguruka. No umugabo w'imyaka 58 n'umugabo ufite uburambe mu gutoza, no mugabo urangajwe imbere no kuzamura impano z'abakinnyi bato cyane, akita ku bakinnyi bato cyane. Ubwo abakinnyi barimo aba Azizi Basane kunanya bakiri bato cyane bazabona umwanya wo gukina, abakinnyi barimo ba Fiso bazabona umwanya wo gukina. Nibizagutunga nubona Petit Messi cyangwa se Petit Score nawe amuhaye umwanya, ariko kuko afite abandi bakinnyi bari kubikora cyangwa se bari gucimaka. Uyu mugabo rero Bruno Ferri ni umugabo nanone unazwiho ibintu byo guhindura system cyane mu gihe iyo yakoresheje yanze. Yaruze nanone adversaire yamwizeho, yamenye system yakoresheje, system nawe ahita yihindura ku buryo adversaire amugora cyane, ku buryo usanga umukinnyi aho yari gukina atari ho akiri adversaire kumwataka bikamugora cyane. Izo ni system zo bita Bruno Ferri, umutoza mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Reka dukurikirane imyitozo turebe se ibintu biragana hehe, asigaye turaza kubaha indi video imyitozo irangiye turebe se ibintu bimeze bite, ndetse n'andi makuru yose araba hari. Mwubwire nabo bakinnyi babiri bagiye guhita basinya baba winga babiri batose hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, bakinnyi beza cyane bameze neza bafite amazina akomeye kandi bakina mu makipe akomeye. Ndaje mbakubwiye muri video ya kabiri, kanda subscribe tujye tubana 5 kuri 5.